ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. 8 апрел дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати шиносоӣ бо рафти корҳои ободонию созандагӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ ва боздид аз корҳои саҳроӣ, сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон сафар намуданд. Шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорони мо. 8 апрел дар доираи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати шиносоӣ бо рафти корҳои ободониву созандагӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ, сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон сафар намуд. Боздиди сарвазири кишвар нахуст аз сохтмони бинои меҳмонхона, ки дар кӯчаи марказии ноҳияи Данғара ҷойгир аст, оғоз гардид. Тавре иттилоъ дода шуд, ҳоло дар ноҳияи Данғара ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли корҳои сохтмонӣ дар зиёда аз 100 иншооти таъйиноти гуногун идома дорад, ки дар онҳо 4000 сокини маҳаллӣ кор мекунанд. Тибқи маълумот дар маркази ноҳия бунёди 2 меҳмонхонаи замонавӣ ба нақша гирифта шудааст. То имрӯз 80% корҳои сохтмонӣ дар бинои меҳмонхонаи 5 ситурадор, ки аз ҷониби дирексияи сохтмони иншоотҳои ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд мешавад, ба анҷом расидааст. Бино аз 3 қисм, 9 ошёна ва таҳхона иборат буда барои 624 нафар пешбинӣ шудааст. Дар маркази ноҳияи Данғара ҳамзамон бо саҳми соҳибкорон сохтмони бинои дигари меҳмонхонаи замонавӣ идома дорад. Тибқи лоиҳа бинои меҳмонхона аз 16 ошёна иборат буда барои қабули меҳмонон ва сайёҳон шароити муосири хизматрасонӣ фароҳам оварда мешавад. Иншооти мазкур бо тарҳи замонавӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Дарё 2015 сохта шуда аз 258 ҳуҷраи хоб ва дигар инфраструктури зарурӣ иборат аст. ҳоло дар маркази ноҳия ғайр аз бунёди меҳмонхона ҳамзамон сохтмони бинои муассисаҳои нави таълимӣ ва томактабӣ, бинои театри миллӣ ва марказҳои муосири саломатӣ низ идома дорад. Бинои муассисаи таълимӣ, ки сохтмонаш дар маркази ноҳия бо саҳми соҳибкорон вусъат дорад, 3 ошёна буда барои 3000 хонанда дар 2 баст пешбинӣ гардидааст. Дар сохтмони мактаб 60 коргар бо кор таъмин буда бинокорон талош доранд, ки корҳои сохтмониро дар иншооти мазкур бо сифати баланд анҷом диҳанд. мувофиқи лоиҳа бино аз 3 ошёна иборат буда дар он синфхонаҳои барҳавои таълимӣ, толори варзишӣ ва ошхона ба нақша гирифта шудааст. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Данғара 12 мактаб, 11 муассисаи томактабӣ ва 5 маркази саломатӣ бунёд мешавад, ки ҳамаи ин бе ҷалби маблағҳои буҷети давлатӣ аз ҳисоби соҳибкорони ватанӣ бунёд мегардад. Дар деҳоти Корез, Пуршинг ва дигар деҳаҳои дурдасти ноҳия бо мақсади беҳтарсозии сифати таълиму тарбия ва таъмини шароити хуби тиббӣ ба аҳолӣ сохтмони бинои 3 маркази саломатӣ ва 5 муассисаи томактабӣ барои 1500 кӯдак вусъат дорад. Сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода таъкид намуданд, ки бояд корҳои ободонӣ дар иншооти ҷашнӣ бо сифат анҷом дода шуда дар муҳлати муқаррар гардида мавриди истифода қарор бигиранд. Дар деҳоти Корез сохтмони бинои муассисаи томактабӣ барои 340 кӯдак ва маркази саломатии 3 ошёна бо таваллудхона ва дигар ҳуҷраҳои корӣ идома дорад, ки ин шабрӯз дар он бо ҷалби сокинони маҳаллӣ корҳо бо сифати баланд ҷараён дорад. Сарвазири мамлакат саҳми соҳибкорони ватандӯстро дар корҳои созандагӣ ва обод кардани гӯшаву канори сарзамин махсус зикр карда таъкид намуданд, ки дар оянда низ ташаббуси ватандӯстона дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бояд ҳаматарафа дастгирӣ ва вусъат дода шавад. масъалаи рушди соҳаи сайёҳӣ аз солҳои аввали соҳиб истиқлолии кишвар дар маркази таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат қарор дошта, то ба имрӯз дар ин самт дастовардҳо назарасанд. бо дастрасӣ ба инфраструктури соҳа, хусусан пойтахти кишвар шаҳри Душанбе ба як макони тамошобоби ҷаҳонгардонӣ дохилию хориҷӣ табдил ёфтааст. тафсилоти бештар дар гузориши Саидшоҳи Муродалӣ. сайёҳӣ яке аз соҳаҳои сердаромад маҳсуб ёфта, нақши он дар рушду пешрафти ҳамаҷонибаи кишвар хеле бузург аст. ҷумҳурии Тоҷикистон дорои имкониятҳои хуби сайёҳӣ буда, бо мавзеъҳои дилфиреб ва нотакрораш дили ҳазорон сайёҳи хориҷиро мафтуни худ сохтааст. эълон гардидани соли 2018 ҳамчун соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумлаи иқдомҳои олии ҳукумати мамлакат
баҳри рушду тақвият бахшидан ба ин соҳа ва бадин васила барам бардоштани сатҳи некуаҳолии мардум маҳсуб меёбад. хӯрокҳои миллии мардуми тоҷик бо таъму лаззати хоси худ имрӯз шӯҳрати беандозаро соҳиб аст, махсусан он таомҳои миллие ки аз маҳсулотҳои табиӣ омода карда мешаванд ва хусусияти шифобахшӣ доранд, мақбули шумораи зиёди ҷаҳонгардони хориҷӣ гардидааст. تاجیکستان کشور خوب، خصوصا این مرکز آششون، آش سنتی، خوشمزه، کباب عالی. خبردار شدیم رئیس جمهورمون هم اومده اینجا، بس که خوبه. آفرین، خیلی عالی، مردم مهربون. سرویس این رستوران انگار خودشون میگن طلبخانه. عالی بود، آشش عالی بود، کباب خیلی خوبی داشت. آفرین، عالی. дар натиҷаи андешидани тадбирҳои муассир аз ҷониби давлату ҳукумат дар ин самт зарфиятҳои сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ба таври шоиста муаррифӣ гардиданд. дар даврони истиқлоли давлатӣ робитаҳои дӯстӣ фарҳангӣ ва иқтисодӣ бо кишварҳои хориҷии дуру наздик мазмуну муҳтавои нав пайдо кард, ки ин ба рушди соҳаи сайёҳӣ низ замина гузошт. طبق نشاندهنده‌های آماری تشریف سیاحان خارجی به تاجیکستان خصوصا به شهر دوشنبه نسبت به سالهای قبلی به مراتب زیاد گردیده است که نتیجه زحمت و تلاش‌های سازنده و بنیادکارانه رئیس جوان شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی میباشد. هر سیاحی که امروز به شهر دوشنبه تشریف می‌آورد از موثرترین شرایط بهره‌ور گردیده با خود تأثیرات نیک می‌بردارد. گشت شهری داشتیم، خیلی قشنگ بود، همه جا خیلی توضیحات خوب بود. موسیقی که اینجا برامون پخش کردن و بچه‌ها زنده اجرا کردن خیلی عالی بودش. به ما تا الان خیلی خوش گذشته و من به همه تاجیکستان و شهر دوشنبه رو حتما پیشنهاد میکنم که بیان سیاحت کنن، ببینن و لذت ببرن. راهبریت دولت و حکومت مملکت در دایره استراتژی چنین تشبس‌های سازنده را ادامه داده با جلب سرمایه داخلی و خارجی برای رشد ساحه سیاحی، بنیاد اینفراساختور و آماده‌سازی کادرهای بلند اختصاص تدبیرهای سودمند را عملی می‌نماید. سال 2024 شماره عمومی سیاحانی که به کشور ما تشریف آوردند زیاده از 1,400,000 نفر را تشکیل می‌دهد. این از آن شهادت می‌دهد که اینفراساختور سیاحی در مملکت به طور نظررس خوبتر و بهتر گردیده است. در شرایط جهانی‌شوی ساحه سیاحی موقع استوار کسب نموده با شغل دوست داشته و دائمی مردمان سیاره مبادل گردیده است. تاجیکستان کشوری دارای آب‌های مصفا، کوه‌های بلند و بوی از ثروت‌های طبیعی، یادگاری‌های قدیمه، فرهنگ پرغناوت و کشور امن برای سیاحان به حساب می‌رود. سیدشاه مرادعلی، محمد سعید کمال، مقصد اخبار. در شهر لندن نمایندگان سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلندیای شمالی جشن خجسته نوروز را با شکوه خاص تجلیل کردند. چرابین جشن با رعایت سنت‌های اجدادان پر افتخار ملت تاجیک استقبال گردید که در آن تاجیکان مقیم لندن و نمایندگان کشورهای زیاد اشتراک و سخنرانی کردند. از جریان برگزاری جشن نوروز در شهر لندن همکاران ما گزارش می‌دهند. پایتخت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر شهر لندن نیز امسال شاهد تجلیل پرشکوه نوروزی عالم افروز گردید. محض در همین جا 4 اپریل سال 2025 با تشبس سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلندیای شمالی همایش فرهنگی با افتخار جشن نوروز دایر گردید. این تالاری محتشم به یک گوشه تاجیکستانی آفتابی تبدیل یافته بود. فضای جشنی را بیش از 300 نفر حضور هموطنان مقیم بریتانیای کبیر، دانشجویان تاجیک، نمایندگان خلق‌های همزبان و همفرهنگ و دوستان خارجی ملت تاجیک گرمتر می‌کرد. قسمت کنسرتی برنامه به جشن شکوه و شامتی خاصه بخشید. دانشجو دختران تاجیک با رقص و سرودهای ملی خود به جشن شکوهی تازه بخشیدند و طبع حاضران را بالیده نمودند. آهنگ‌های دلنواز موسیقی و حرکت‌های لطیف رقص تاجیکی روح نوروزی را در دلها بیدار کرد. همچنین هنرمندان فارسی زبان نیز در این همایش فعالانه شرکت ورزیدند. این نمایش هنری نه تنها صنعت بلند تاجیک را بلکه روحیه افتخار ملی را نیز انعکاس می‌کرد. گوشه فرهنگی تاجیکی با رمزهای نوروزی از قبیل 7 سین و 7 شین
که بازگوی تاریخ و تمدن دیرینه ما بودند توجه خاصه مهمانان را به خود جلب نمود. لباسهای ملی و دیگر عنصرهای فرهنگ تاجیکی نیز این گوشه را آرام دادند. مهمانان امکان داشتند با طعمهای ملی تاجیکی و نمونه‌ها از هنرهای دستی مردمی و دیگر رمزهای فرهنگ مادی و معنوی تاجیکان از نزدیک آشنا شوند. قابل ذکر است که تجلیل جشن نوروز در لندن تنها با این چاره‌بینی محدود نشد. چند هفته قبل 16 مارس سال 2025 در دانشگاه بانفوذ لندن با تشبث مشترک سفارت تاجیکستان و مرکز ایرانشناسی، مکتب شرقشناسی و افریقاشناسی این دانشگاه همایش دیگری فرهنگی بخشیده به جشن نوروز برگزار گردیده بود. در آن همایش نیز سفارت تاجیکستان فعالانه شرکت ورزیده با نمایش نوار درباره تجلیل نوروز در وطن عزیزمان، هنرنمایی دانشجویان و آراستن گوشه فرهنگی تاجیکی امکان آشنایی بیشتر دایره‌های علمی و فرهنگی بریتانیا را با عنعنه‌های نوروزی مردم تاجیک فراهم آورد. نمایندگان سفارت در هر دو چاره‌بینی حاضران را تبریک گفته پیام صلح و دوستی و اهمیت نوروز را در تحکیم رشته‌های همکاری میان خلق‌ها تاکید نمودند. در مجموع این دو چاره‌بینی سطح بلند در لندن بار دیگر نشان دادند که نوروز همچون میراث گرانبهای فرهنگی عمومی بشری نیروی بزرگی متحد کننده دارد. سفارت تاجیکستان در بریتانیای کبیر با برگزاری این محفل‌ها در معرفی شایسته فرهنگ و عنعنه‌های والای ملت تاجیک و تحکیم رابطه‌های دوستانه میان تاجیکستان و پادشاهی متحده سهمی ارزنده گذاشت. در دایره آمادگی‌ها به استقبال سازوار جشن فرخنده ملت 35 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه عینی کارهای بنیادی با مرام ادامه دارد. خصوصا در سمت تامین اینفراستراکچور در دهات بنیاد انشاءات گوناگون تحریز گردیده حالا کار موافق نقشه جریان دارد. همکاران ما از ناحیه عینی گزارش می‌دهند. در دوره سیاست سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در تمام گوشه و کنار مملکت کارهای آبادانه روز تا روز وسعت تازه پیدا می‌کند. از جمله در یکی از دوردست‌ترین دهه‌های ناحیه عینی، دهه قصدان جماعت شمتوج، ساکنان برای آبادی و سبز و خرم گردانیدن محل زیستشان زحمت می‌کشند. با افتخار 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در اینجا مؤسسه تحصیلات تا مکتبی تأسیس یافته، کارهای از نفسازی بینای آن شروع گردید و طبق نقشه باید ماه سپتامبر مورد استفاده قرار داده شود. مؤسسه دارای 80 جای، میدان بازی کودکان، آشخانه و دیگر انشاءات ضروری خواهد بود و در زمینه بینای کهنه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 48 تأسیس داده شده است. ارزش لایحه‌ای نفسازی بنا زیاده از 520,000 سامانی را تشکیل داده با سرپرستی فرزندان سخاوتمند دیار و اهالی عملی کرده می شود. یادآور می شویم که در این دهه دوردست سال 2023 در دایره سیاست معارف پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان با سهمگذاری شخصان سخاوتمند و اهالی مکتب نو زمانوی ساخته شده و در دامنکوهای اطراف آن باغات درختان میوه دهنده و آرایشی و سایه‌افکن بنیاد گردیده است. ساکنان با نشان دستگیری سیاست سازنده رهبریت دولت و حکومت کارهای آبادانی، سبز و خرمگردانی اطراف مکتب و عموما دهه را ادامه داده محل زیستشان را خیلی آباد و زیبا گردانیدند. امسال نیز ساکنان معرکه نیالشینانه اعلان کرده حدود 8,000 مؤسسه و باغات موجوده دهه را وسیع نمودند. تنها در یک روز حشر کبودیزارکنی زیاده از 130 نفر اشتراک نموده در معرکه امساله نیالشینانه در مجموع زیاده از 5500 بیگ نهال درختان میوه دهنده و سایه‌افکن و آرایشی شنانیده شد. اسامدین قیاس‌زاده از ناحیه عینی برای برنامه اطلاعاتی اخبار.
در ولایت مختار کوهستانی بدخشان انگد نشانمای خوب داشته برای استحصال روغن موافق است. با استفاده از امکانات‌های موجوده در ناحیه‌های الهیده با کارکرد این نوع محصولات توجه خاص ظاهر گردیده است. مثلا سال 2024 در حدود ولایت کارخانه کارکرد انگد جمعیتی دارای این مسئولیتش محدود گلچهره 80 در روستای دشت ناحیه اشکاشیم رسما به کار آغاز نمود که با استحصال محصولات خوش‌صفت در بازار استعمالی موقع خاص پیدا نموده است. همکارانمان از وضع امروزه کارخانه گزارش می‌دهند. انگد بوته بسیار ساله و درخت خرد بوده در منطقه های اقلیمش معتدل و خنک از جمله بعضی منطقه های تاجیکستان نیز می‌روید. اشکاشیم از آن منطقه های ولایت مختار کوهستانی بدخشان میباشد که این نمود رستنی در آن فراوان نشانما دارد. آن را در تیپ شاه رستنی ها ارزیابی میکنند و این بیهوده نیست، زیرا آن در خود نامگوی زیادی ویتامین ها را دارد. صاحبکار دارو قلندر و جهت استحصال محصولات از این نعمت بی‌بهای طبیعت اقدام گرفته قبلا در یک اتاق نظرناگیر نمودهای محدود داروواری را استحصال میکرد. با دستگیری های پیوسته مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و ناحیه اشکاشیم و این صاحبکار میسر گردید که صاحب کارخانه جدید استحصالی گردد. از سال 2024 از جانب پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارخانه افتتاح گردیده امروز در آن محصولات گوناگون رقابت پذیر از رستنی انگد استحصال کرده می شود. کارخانه روغنبراری کارکرد انگد سال 2013 به رسمیت درآورده شده. سالهای اول با بسیاری مشکلی و سردچار شدیم. استحصال ما در سال اجماع به مقدار 2 کیلوگرم روغن بود. امروز تعداد استحصالی و قریب زیاده 500 لیتر رسید که پیشروی خیلی خوب است. سال روان محصولات جمعیت دارای مسئولیتش محدود گلچهره 80 در نمایش فروش پایتخت آلمان شهر برلین منظور نمایندگان کشورهای اروپا که به استحصال محصولات از جهت اکولوژی تازه و رستنی‌های درمانبخش توجه دارند درمانده شده بهای سزاوار گرفت. اشتراک و معرفی چنین محصولات کارخانه صنعتی گام استوار است در مرحله رشد بدخشان جهت واردات محصولات صنعتی. از تاریخ 13 ینور تا تاریخ 27 ینور سال 2025 ما تمام محصولات استحصال شده خود ما رو در بازار دولت آلمان شهر برلین به معرض تماشا گذاشتیم که این بار دیگه ما رو وادار ساخت که نسبت طلبات ما که از نگاه اکولوژی خیلی هم تازه هستند بسیار طلبات زیاد داشتند. شخصا ما مردم اروپا باعث خرسندی پذیرفتن قبول نمودند و افتخار ما شد و ما هم خیلی خرسندیم که معرفگر جمهوری تاجیکستان شدیم که چنین استحصال‌های خوش‌صفت برآوردیم که طلبات در اروپا هم این خیلی زیاد است. میوه انگد که از آن محصولات گوناگون از قبیل صابون، موادهای دیگر کسمتیکی، روغن انگد استحصال کرده می شود از جانب اهالی جمع آوری کرده شده از روی صفت خریداری کرده می شود. برای ادامه روند استحصالات در کارخانه بیش از 4.5 تن میوه انگد ذخیره کرده شده صاحب کار نیت دارد تا در آینده کارخانه و نامگوی محصولات را وسیع نموده جایهای نوکاری را پیشنهاد روستاییان گرداند. در ناحیه وخش با اشتراک فعالانه خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی، اعضایان فعال کتابخانه مرکزی و تربیتگرندگان کودکستان‌های حدودی ناحیه فستیوال جمهوریوی هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان دایر گردید. شرح بیشتر در گزارش همکارانمان سمندر شویف و اسکندری سعید. با خاطر ارجگذاری به میراث پرغناوت نیاگان و جلب هرچی بیشتر جوانان و نورسان به کتابخانه و دریافت چهره‌های سخنور و دانشمند، اینچنین گسترش دانش‌های زمان معاصر، همساله از 2 تا 9 اپریل فستیوال جمهوریوی هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان برگزار می‌گردد. به این مناسبت در ناحیه وخش همایش فرهنگی با اشتراک وسیع کتابداران و دوستداران کلام بده برگزار شد. از طرف رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید سال 2025 سال فرهنگ کتابخانه اعلان گردیده است که ما تمام کتابداران به خدمت تمام کتابخانان امروزها با جان و دل تیار هستیم که خدمت آنها را رسانیم. آن کتاب‌هایی که به آنها در کار است یافته تقدیم نماییم و امروزها با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت بسیار آزمون ها راه اندازی کرده شده است به مانند آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است، آزمون علم فروغ معرفت و آن کتاب هایی که امروز در کتابخانه مرکزی ناحیه محفوظ است و این طلبات آزمون ها خانه است، جوابگو است.
дар доираи ин чорабинӣ китобдорон дастовардҳо ва адабиёти тозанашрро ба намоиш гузоштанд. ҳамзамон бонувон ҳунарҳои мардумии худро муаррифӣ намуда ба ҳозирин аз нозикиҳои санъати миллӣ маълумот пешниҳод намуданд. ин чорабинӣ боиси роҳбаландии иштирокдорон ва эҳёи анъанаҳои миллӣ гардид. бо мақсади ҷалби бештари ҷавонон ба муҳити солим ва рушди зеҳнӣ мусобиқаҳои шашкаву шоҳмот ва дигар намуди варзиш баргузор гардиданд. ин чорабинӣ нишон дод ки таваҷҷӯҳ ба ин соҳаҳо рӯ ба густариш ниҳода ҷавонон ба варзиш ва рушди фикрии худ бештар аҳамият медиҳанд. масъулони чорабинӣ зимни суханронии худ аҳамияти китоб ва китобхониро таъкид намуда иштирокдоронро ба омӯзиши илм даъват карданд. изҳор гардид ки фарзандонро бояд ба китобхонӣ ташвиқ намуд, зеро шахси бо илм дар ҷомеа нақши мондагор дошта метавонад мардумро аз нодониву ноамнӣ наҷот диҳад. бояд гуфт ки фестивали ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони тоҷикистон як қадами муҳиме дар баланд бардоштани маърифат ва завқи мутолиа дар ҷомеа мебошад ки ба пешрафти фарҳангӣ ва маънавии насли ҷавон таъсири мусбат мерасонад. дар идомаи фестивал ба як қатор ҷавонони фаъол ва кормандони пешқадами ташкилоту муассисаҳо ифтихорномаҳо тақдим гардид. ин иқдом барои ташвиқи бештари ҷавонон ба донишандӯзӣ ва китобхонӣ мусоидат хоҳад кард. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи Вахш, Ахбор. дар доираи амалӣ намудани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маърифати экологияи аҳолӣ, барномаи давлатии маҷмӯии рушди тарбия ва маърифати экологияи аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 шаҳри Норак бо мақсади баландбардоштани маърифати экологӣ аз ҷониби кӯдакону наврасон ҳар гуна чорабиниҳои экологӣ аз қабили ниҳолшинонӣ, корҳои ободониву кабудизоркунӣ, соатҳои экологӣ гузаронида шуд. гузориш дар ин хусус. клубҳои экологӣ намунаи иттиҳодияҳои худихтиёриву худидоракунии кӯдакон наврасон мебошад ки аз рӯи шавқу ҳаваси умум муттаҳид гардида дар вақтҳои фориғ аз дарс дар фаъолияти эҷодӣ, маърифатӣ ва муфиди иҷтимоӣ самти экологӣ ва ҳифзи муҳити зист тибқи тартиботи муқаррар гардида иштирок менамоянд. вобаста ба ин аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон дар моҳи март ва апрели соли ҷорӣ низомномаи клубҳои экологӣ ва дастурамал барои огоҳии наврасон ва ҷавонон аз равандҳои муосири иқлим тасдиқ гарда мавриди амал қарор дода шуданд. бо ташаббуси маркази ҷумҳуриявии муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд дар муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 5 шаҳри Норак бо мақсади баланд бардоштани маърифати экологӣ кӯдакону наврасон ба масъалаҳои ҳифзи муҳити зист ҷалб гарда дар тамоми клубҳои экологӣ маъракаи ниҳолшинонӣ, корҳои ободониву кабудизоркунӣ, соатҳои экологӣ, шанбегиҳо ва дигар чорабиниҳо дар иртибот ба ҳифзи муҳити зист ташкил ва баргузор гардид. маърифати экологӣ раванди таълимиест ки мақсади он аз дониши экологӣ баҳравар гардидан, дар рӯҳияи маърифати экологӣ таълиму тарбия додан, пойдор гардидани фарҳанги экологӣ, дуруст ва оқилона муайян кардани майли донишандӯзӣ, нишон додани қобилият ва ташаккули рафтори дурусти шахсони алоҳида ва аҳолӣ оид ба ҳифз ва истифодаи табиат иборат мебошад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тарбияи кӯдакону наврасон ва ҷавононро дар рӯҳияи арзишҳои суннатҳои башарӣ, дӯст доштани ватан, тарбияи баланди ахлоқӣ, масъулиятшиносиву фаъол ва созандаю эҷодкор вазифаи аввалиндараҷаи давлат, ҷомеа ва оила ҳисобида зимни суханрониҳо дар паёмҳои ҳамасола ҷомеаи кишварро пайваста дар ин бора роҳнамоӣ ва ҳидоят менамояд. ободии ватан саодати мост. таҳти ҳамин унвон дар ноҳияи Тоҷикобод аксияи тозагӣ баргузор шуд. дар ин тадбири поккорӣ сокинон ва масъулини муассисаву ташлимотҳои ноҳия иштироки фаъолона намуданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон аз ноҳияи Тоҷикобод. дар ноҳияи Тоҷикобод раванди корҳои кабудизоркунӣ ва бунёдкорӣ вусъат дорад. дар ҳамин замина бо мақсади сарсабзу хуррам гардонидани маҳалли зист ва шафқати кӯчаву атрофи биноҳои маъмурӣ аксияи тозагии муҳити зист гузаронида шуд. иқдоми мазкур аз мавзеи фурудгоҳи марказии ноҳия бо иштироки волонтерони бахши ҷавонон оғоз гардид. аксияи тозагӣ маҳал ва шоҳроҳ бахшида ба наврӯзи байналмилалӣ баргузор гашта истодааст. дар доираи ин аксия тамоми шоҳроҳҳои байналмилалӣ, маркази шаҳрак ва деҳот аз партовҳо гузар карда, партовҳоро ба партовгоҳҳои расмӣ бурда партофта истодаанд.
همچنین در این برابر خوانندگان و آموزگاران مؤسسه تعلیمی رقم 10 نیز به حشر برآمده گرد و اطراف مؤسسه و کانال آبگذر شفت شاهراه بین المللی لخش دوشنبه را که از بین دهه و شهرک ناحیه میگذرد از هر گونه پرتوها تازه کردند. این تدبیر بهداشتی با وسیله بهتر نمودن سبز و خرمگردانی محیط زیست و استقبال جشن‌های ملی در پیش ایستاده میباشد. در تمام حدود دهه‌ها جماعت‌ها نیز حشرات دست جمعانه ادامه دارد. تمام آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 شهرک ناحیه نیز دست جمعانه در این روز گرد و اطراف و میدان مؤسسه را تازه نموده جویهای اطراف مؤسسه تعلیمی را تمیز گرداندند. عملهای تازه‌کاری به وضع اکولوژی تأثیر خوب گذاشته محیط زیست را حفظ می‌نماید. مورد ذکر است که شنانیدن نهال و سهم گذاشتن در آبادانی محل عمل نیک انسانی بوده. شنانیدن نهال و گلبوته ها، تازه کردن نهر و جویها، آراستن کوچه ها توسط سبزکاری ها در ناحیه به حکم عنعنه درآمده. ساکنان آن را به طور دست جمعانه انجام می‌دهند. بختیاری محری‌الدین، فخرالدین اسمان‌الدین، تاجیک‌آباد، اخبار. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. سلامت باشید.